bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukeje mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu baganze imitima yanyu. Ndabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ishimwe ku bw'uno munsi udasanzwe. Imana ishimwe ku bw'inondwi idasanzwe. Indwi y'amahirwe, indwi yo kubona kugira neza k'umwami. Hariho umurongo ukunda cyane muri Zaburi ya 61 umurongo wa 65 umurongo wa 11 haravuga ngo wambika umwaka ukugira neza kwawe nk'igisibo. Aho wowe uciye umugisha urasendanisha. Reka ndakwifuriza rino jambo. Yesu Kristo akiwawe ahaciye umugisha urasendanisha. Yambika umwaka ukugira neza kwayo. Haleluya. Iyi ndwi ndagusengeye ngo Imana yambika ukugira neza kwayo ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe. Ahiciye izihasiga umugisha wuzuye. Yesu aguhezagire, ndakwifurije kururanirwa. Yesu ace mu byawe, ace mu bawe, ace mu vyukora. Ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku buzima bwawe. Ubuntu bwa Yesu bane nawe. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo kugarukana ivyo Satani yatwibye. Bavandimwe, hari igihe Satani atwiba. Hari igihe atwiba. Ndagufitiye inkuru nziza uyu munsi. Imana igushoboze kugarukana ivyo byose yoba yari ivyo ubuzima bwawe. Reka ndagusomere mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Mwumve igice cya 10 umurongo wa 10 haravuga ngo igisuma ntikizanywa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Ico gisuma ninde? Ni Satani. Ico gisuma ni Satani. Ikimuzana n'ukwiba n'ukwica no gutikiza. Najeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Amen. Yesu we yaje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Inkuru nziza ndagufitiye muri nondwi. Ndagusenge ngo Kristo Yesu akugarukanire ivyo Satani yakwibye. Iki gisuma hari igihe kitwiba, hari igihe kitwiba umunezero, hari igihe kitwiba mu ngo zacu, hari igihe kitwiba umugabo, mukabana mugabo yaramutwaye, kikakwiba umugore, kikakwiba ubusabane bwawe n'Imana, kikakwiba ya nyota yawe wagiraga yo gusenga. Igisuma Satani ikintu cyambera higa mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe, arondera ikintu cyose cyo gutandukanya n'umwami. Kristo yaraje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Haleluya. Kristo yaraje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ndagusengeye ngo uyu munsi inondwi Imana ikugarukanira ivyo Satani yakwibye. Hari igihe atwiba amahoro yo mu mutima. Umuntu akaradasinziriye bavandimwe. Ari igihe atwiba n'itiro. Murazi ko Satani atwiba itiro. Ugasanga ubuzima bwawe gusinzira byaranze. Urazi ko itiro ari bimwe mu mugisha Imana yaduhaye. Hari igihe akwiba ubuzima bw'ubuzuye umunezero. N'igisuma nta kindi cyamuzanye. Arica, aratwikira ibyacu, aratikiza. Haleluya. Reka ndagusaba ikintu kimwe. Haguruka tugwanye kino gisuma. Dukomoze ibyacu yatunyaze. Haleluya. Atunyaga misi yose. Ariko ndagufitiye inkuru nziza. Yesu yaraje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Reka ndabaha akarorero kamwe k'umugabo witwa Dawudi. Dawudi yaribwe. Amaze kwibwa ntiyarekera ivyo yibwe uko nyine. Arahaguruka aja kugarukana ivyo Satani yamwibye. Dusome mu gitabo cya Samweli wa mbere. Igice cya 30 umurongo wa 6. Mwumvirize iyi nkuru ya Dawidi. Maze Dawidi agira intuntu nyinshi kubera ikigize intuntu bari bamwibye. Kubw'abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye. Bose bari n'akabonge kubw'abana babo n'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Bamaze kumwiba, bamaze kumunyaga, abantu bashaka kumutera amabuye. Dawidi ngo ariremesha yisunze Imana. Imana izi ko dukomora ivyo Satani yatwibye. Haleluya. Umurongo ukurikira. Maze Dawidi abarira Abitayeli umuherezi mwene Ahimeleki ati nuzanire efodi hano. Nuko Abitayeli azanira Dawidi efodi.
Dawidi araheza asiguza Uhoraho ati mbega ninakurikira icyo gitero nzogihamza. Aramwishura ati nubakurikire kuko utazobura kubahambya ukabaka byose. Haleluya. Ndagusengeye mukundwa uri kurankurikirana, haguruka natwe tuze kwaka Satani ibyo yatwibye, tuzogarukana byose. Tumurekere ibyawe yakwibye. Ntakwibe nawe ngo umurekere ibyo yakwibye, ntakwibe mu muryango wawe ngo umurekere ibyo yakwibye. Umva, genda ubakurikire uzobigarukana byose. Haleluya. Glory. Uyu murongo urashimishije cyane. Aramwishura ati nubakurikire kuko utazobura kubahambya ukabaka byose. Nubakurikire. Reka Satani ndakwibe ngo uryame, ntakubuza amahoro ngo nawe ngo nuko nyine. Oya, ariyo karimba gushingira, reka senyagura ku karimbi. Pawulo yaravuze ngo naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri, ngo kuko ibigwanisho by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, bareka imbere y'Imana bifite imbaraga zo gushingura akarimbi. Haleluya. Akarimbi kose kashingiwe, haguruka. Amen. Dusoma umurongo w'9. Nuko Dawidi aragenda, bona asanga abo zari kumwe nawe uko ari 600 bashitse ku migezi Besori, abari basigaye inyuma babagumaho. Ariko Dawidi araramiriza, bona abantu 400 abandi 200 barasigara kuko bari barushe bananiwe kujabuka umugezi Besori. Dusome umurongo wa 17 na 18. Dawidi acashira ko arabica uhereye mu bibiri ugashita ku mugoroba wabukeye, ntiharokoka numwe atari abahungu b'imisore 400 basimbiye kungamiye bagahunga. Dawidi yigarukanira ibyo Abameleki bari banyaze byose, arokora n'abagore biwe bombi. Haleluya. Agarukana ibyo Abameleki bari baranyaze. Ndagusengeye ngo uyu munsi muri nondwi, haleluya, Imana igushoboze kugarukana ibyo Satani yakwibye. Hari igihe twiba, hari bene data, nta muntu numwe wobona umusuma, wobona umwibyi ariko aramwiba ngo namara mureke. Kubera iki Satani atwiba amahoro tukamureka? Kubera iki twiba umunezero mu ngo zacu tukamureka? Kubera iki twiba amafaranga yacu? Kubera iki twiba tukamureka? Haguruka, hagurukana nkuko Dawidi yabigize. Yarahagurutse, haleluya, aragenda agarukana byose ivyo yari yaribwe. Umurongo ukurikira uravuga ngo, umurongo wa 19, ntiyagira icabura, ari gitoya ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, ari ico mu nyagano cyangwa mu byare byasahuwe, mu byare byasahuwe bari basahuye, Dawidi abigarukana byose. Ndagusengeye ngo nawe inondwi Imana ikugarukanire. Haleluya. Ivyo umwanzi yakwibye, ivyo yibye mu muryango, ivyo yibye abana, ivyo yibye mu iwawe, ivyo yakwibye, ndagusengeye ngo umwami akugarukanire ibyawe. Hari umurongo nkunda mu gitabo cya Obadiya. Oh, haleluya. Hari umurongo nkunda mu gitabo cya Obadiya uvuga ngo, gice cya 1 umurongo wa 17, nyamara Siyoni uzongera ku musozi unyeguriwe, hari ibyawe Satani yibye, uzotugwa ko n'abahora barokotse, abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Hari igihe twiba ariko ndagufitiye inkuru nziza, abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Satani aratwiba, reka tumwangire tumubwire ngo ntabubasha, nta mugabane, nta n'ikibuto ufite mu byacu. Haleluya. Oh, glory. Satani nta bubasha afite mu byawe. Haguruka tugarukane ibyo Satani yatwibye. Twebwe turi abanyamugisha, turi ihanga ryera, twashiriho kuba abami n'abaherezi. Imana yacu guhe umugisha mwinshi. Tugarukane ibyo Satani yatwibye. Inondwi Imana gusubiza ibyo Satani yakwibye. Hari igihe twiba, hari igihe twiba ama connection, hari igihe Imana ishobora kugura umuryango Satani akaja kuwugara, hari igihe akugurira akazi wamara amezi 2 bikanga. Bene hari igihe usanga wewe byaranze, waje gukora amezi 2 bakakwirukana, waje kugura bikanga. Ndagufite inkuru nziza, haguruka tugarukana umugisha wawe. Yesu aguhezagire kandi aguha umugisha mwinshi. Dawidi yagarukanye byose, ari bitoya ari binini, ivyo yakwibye. Dufite Imana izishumbusha, umwami agushumbusha. Data turagukunda, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasengeye umwene data yaribwe
umugarukanira ibyo Satani yamwibye, kuko ni igisuma, ariba arica gatikiza, ariko Kristo yaraje ngo turonke ubugingo kandi ubugingo busagutse. Ndadekaraye rino jambo kuri mwene data ngo umukorere igitangaza, umuremera ishimwe rivuga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abahezagire.